anem! Qu'est-ce vam ha? Un bon pastis et bon bâti! Espessa de hartane! Pastis! E davant las cameras! Pas l'aperitiu! Ah, la coca! La coca! Perdó! En las lanas, n'a de confusion possible d'ablu pastis, que è quelle sorte de brioche sarrada typique de la gastronomie de las lanas et du sud Gascogne. Oh, che imbremmi! La gran Maiken Hazeva e miei hurde pa! E nan! Enquer las vieilles histoires! La recette, transmettue de génération à génération des spuches mémories perdues, qu'elle préparade à las grandes escadences. Lo sonum, que viene de l'occita pasta, que l'appellam donc pastis ou pastis burrit. Vas vede, che va care in guerra che va la mia ricetta! La tua ricetta? La tua ricetta! E mi passa la mio mai che t'ha baie la tua ricetta? Si cadu a lo su pastis meibu, e si la recette familiaus que demurd en grand secret que trobam tostem los medich ingredients. Tot purme, lo bure, lo sucre, la harilla, la leit, los ueus e anticipa abisat pe lo buride que averam preparat lo dia abans. Prepara che un carè e l'avanza! Vesserello per mi cop! En tot cas, lo drole n'eta pas atenut en ta cuença! Mercès, papa. Entà la preparació, que cau començar per bate dus ueus. Puix ajustar la sau, lo sucre, abans de mesclar com cau. Com cau, puix ajustar lo buride. Mes, un luva cosa che ste pastis! E li una chiu, tut moderna, lasciatmi a rire! Qu'ajustam lo bure amuflit, que perfumam d'ab vanille e d'ab un chic de rom. Si us passa ganit de lo rome, Qu'ajustam la harilla, abans de mesclar-lo tot. A la mà che la cauvata che repasta! A la mà! A chi che las, lo segreto enta la iria cum cau! Va! Dava que este parei que en cau pacienci. Tau cum la receta aquesta, pramu que cau deixa pausar la pasta almens 6 horas en lo mule burat, abans de deixar cosa en lo run a 140 grads dinca obtiene l'aspecte desirat. o saps, de la tua crema anglesa, che se rei delici. Vete! Nara, venezu charmanza dar! Gourmandas!